laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina stafa wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓaw en weltanade allah taguɗo en ha gayni waɗi en julɓe o tagi gurdan ɗan o yilti kadi o tagi mayde nden déjà taw ko mayde nden o adi tagude so tagi gurdan ɗan ko khalaqal mauta wal hayata. haray noon no wodi nafoore pellet ko tagani mayde nden yilti o waɗi gurdan kadi. ɓaawo ɗum ɗon mayde ko tawata goto susata, mayde ko tawata hay e goto daɗata, mayde ko tawata sinde waɗari a hettata joddi ko golluɗa kon e nder duuɓi cappanɗe. nini en fo hiɗen tooliɗo hiɗen hoori yo Allah jaɓan en. joddi ɗum ɗo innuɗo yen hooru on ko on tagi mayde nden. si a hetta e joddi korka kan ko be tawoyamo laawol alano yarete ka makko si wona laawol mayde. ko fi honno noon tawata hiɗen huli mayde nden, ko fi honno allahu on tagani mayde nden. yewtere men nen ko ɗon yiiloto bi isnillah. ado en natande ɗon hiɗe weltane o allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en bani adama waɗi en julɓe kadi ɗen toromo yo ƴettito en hoore dina l'islam. ɓaawo ɗum ɗon en du'ano to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓen ɗon ila yawmil qiyamati yo Allah waɗu en e maɓɓe. ɓaawo ɗum ɗon du'anoɗen mawɓe meɗen particulier kadi ɓe jibini en e nder l'islam, ɓe ne'iniri en l'islam, ɓe ñammini en kadi ko dagi kadi. yo Allah yaafo fatiɓe ɓen, ɓe luttido ɓen hakkuneji meɗen yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, kala ka goɗɗo faala yarude yeeso, kala ka du'atuɗa du'ano mawɓe maɓe. du'anagolɓe e jarnugolɓe e yettugolɓe weltanoɓe ɗum ko wajibi e hoore goto kala e meɗen. ko kamɓe woni sabu a wodede e hoore o aduna ɗo. Allah kadi ɓannidiri kadi ɗiggal ngol mungol kanko Allah o watti ɗon kadi nene e baba. yo Allah okkoren enen kadi surriya ko ɗoftoto en. arten ka mawdu meɗen almawtu, mayde nden. karama ko ɓen ɓe inni wo mayde hino wayi wanowa dambugal. kala jogiiɗo wonki be o naatira e dambugal ngal, feere ala. enen fo ɗo leyɗen jogii wonki ko be rewren ɗo. wo mayde nden hino wayiwa ñeddukun yarirkun ko ɓeynata ko wano ka meɗen korunde hun loonde kun. kala ɗon ɗaɗo ko be o yara ɗon. mayde nden noon kadi ko yiɗuɗa a yiɗa ko be yara ɗon ko be maaya. ko honde tuma non maayata ko andi ɗum wo ko Allah. ko leydi hon to maayata ko andi ɗum wo ko Allah. nde ɗa maaya koye hoori hon ɗum maayata ko andi ɗum ɗo wo kadi ko Allah. ko ɗum haray piiji jowi hino ton hay e goto andaɗi si wona wiyeteɗo on Allah. ko andi ko woni e nder reedu sonnajo won ko Allah. portoɓen noon ɓe wawi sendidirde siko gorko ma siko debbo, ɗen jaɓi ɗum. kono andugol so maloyte ma so malkisete ɗum ɗon ɓe hewtari ɗon, ɓe hewtta ɗum. andugol ko duuɓi jelu kadi o wurata ɗon kadi ɓe hewtari ɗum ɗon. ɗum ɗon ko juuɗe Allah woni. ɗiɗaɓum ɗum kadi andugol ko honde tuma ndiyam ɗan saƴata hiɓe hotto. ɓe inna météo no gasa janggo ɗan ara, wonde ɗan ara e wonde ɗan ronka arde. kono si ɗan ari hiɗa wondi e nafa ma ɗan wondi e lorra ko andi ɗum ɗo wo kadi ko Allah. si ɗan ari kadi ko fuɗata kon kadi ko honkun e honkun fuɗata ɗum ɗon kay kanko Allah andi.
tati ko honto e leydi ko honde tuma woni ko mayata e leydi honto mayata ko honno mayirta ko andi ɗum ɗo wo ko Allah kadi ko honɗum kadi tawoyta jango ko andi ɗum ɗo wo kadi ko Allah ko ɗi piiji ɗo o moɓidiri o inni inna wa'dallahi haq fala tahurrannakum alhayatu dunya wala yahurrannakum billahi algharur inna allaha indahu ilmu sa'a ko woni tuma dargal ngal daroto kanko andi wa yunazzilu alghais kanko woni saƴinayɗo toɓɓo wa ya'lam ma fil arham kanko pette andi ko woni e nder renga wa ma tadri nafsum ma za taksibu gadan goto anda ko tawoyta jango wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut goto kadi anda ko e leydi honto woni ko mayata on exemple ɗon hiɗe yiya mo sono ɓe hiɗo yiyani mawɗo e mawɓe meɗen hara ko fuuta woni ko ɓe mawni ko to woni ko ɓe mandi ha ɓe towa Allah okkora ɓe zurriya waɗaɓe barki ɓe nawna ɗon tun ɓiɓɓe ɓen fof hawtoro ɓe yano Amérique ɓe yano Europe mo be ka wonire hoore aduna o ɓe évacuer ɓe directement Dakar si ɓe hewti Sénégal ɗon on hara ɓe inna ɓen ɗon gayinta feƴƴineɓe yeeso ko soit Maroc ma Europe ma nawre ɓe Amérique ɓe ƴetta ɓe ɓe hewtinoya toon woɓɓe ko balɗe ɗiɗi woɓɓe ko ñande hewti woɓɓe kaka laawol woɓɓe waɗa lewru ɓe faato tawi Allah hoddirino ɓen ɗon ko to woni ko faatoto liste ma yeyɓe ɓen e nder hitande nden ɓe inni wo ko ñande 15 sabbordu suumaye ko nden ñande Allah jonnata malakul mawti on ɓeɗo fof ko mayeɓe e nder nde hitande ɗo hande kan noon o classa ɓe ɗon par ordre mo be ko ñalande honde e date hommo kono no ari ka fillayeji malakul mawti ndara e goto kala e meɗen ɓe inni ñande be ñande laabi tati nokkelgo ɓe ñande laabi 6 o ndarete ko ɗum holli so tawi an hiɗa yeggiti kanko o yeggita fi maɗa mayde nden noon nde sonata nde hinde ara signal ɗon kadi o ɗuuɗa woɓɓe ko yo nawnu si faato ko ɓurɗen andude kon fof goɗɗo ko yo nawnu si o faato ko ɗum bani adama si o nawni haray imanu makko on hino ɓeydi ɓuri ka o selli ɗon par ce que haray mo huli seeɗa wata taw hara ko ɗon o yarata ko ɗum haray moƴƴuɓe ɓurɓe hewde ɓe nde ɓe faatotono haray ɓe nawnay taw si ɓe feƴƴina fiyon ɗum imanu ma on o ƴewa e moƴƴa fewno ɗon joni noon nde mayde ko honɗum woni ko Allah fi honɗum woni ko tagani mayde aya on ka suratul mulk o ini ko halaqal mawta wal hayata o tagi mayde nden dey o tagi gurdan ɗan kadi fi honɗum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fi ɗum ɗo ko fi yo jarribo on ko fi yo darndo on ko hombo e moɗon woni ko ɓurata moƴƴingol golle ko hombo e moɗon ɓurata ɗoftade Allah ko hombo e moɗon ɓurata waɗugol ko Allah innimo yo waɗu kon o woƴƴito ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko haɗimo kon ko fi ɗum ɗo woni ko mayde nden woni ko tagira neɗɗo fof noon neɗɗo o maaye laabi ɗiɗi o wuura ma laabi ɗiɗi kadi wano Allah wiiri noon ka suratu Ghafir qalu rabbana amattana thnatayni wa ahyaytana thnatayni fa'tarafna bi dhunubina e joomi amen a wari men laabiji ɗiɗi a wurni men kay laabiji ɗiɗi kono goɗɗo mayiri laabiji ɗiɗi enen ɗo fof en mayino nde wotere fewndu on ti woni ka keeki mawɓe muɗum hari ko o mayɗo ko wonnoɗa toɓɓere mani ko a kontaɗo e mayɗo iwɗa e ɗan nden mayde ɗon arɗa e gurdam ɗanɗa wurɗen fewndu ɗo ni ndeɗa yahaɗo kadi laakara ko a mayiɗo kadi woni ko yahata sa hewtoyi toon noon Allah immintinema kadi fi honɗo yo yoɓite ko golluɗa kon imma ko moƴƴi ma imma ko boni joni noon nde mayde si nde ari si malakul mawti on imminama ka maɗa kanko so ari o yaaday tigi tigi on e ko imminira ko si mi yejjitari ko ɗiɗo pette diisinano si tawi jaɓay mayde ma si jaɓata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ay malakul mawti on ari o landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni Allah inni tigi tigi on yomi ari mi taɓa wonki makin si a newni si wona ɗum hara hiɗa mari duuɓi ɗi annabi nuhu heɓuno duuɓi wulure e ko fawi nelaɗo landiti sallallahu alayhi wa sallam ɓaawo ɗin duuɓi ɗon kadi fop ko honɗum hikkoyto toon ɓe inni ko mayde
ɓe ini wara tigi tigi on ɓe newni sifa ko mawɓe ɓe makata kon ɓe inayi mo dawi o niɓɓay sa dawari a niɓɓay wo ko yayeto dawake sa wowta ladde nden ɓay haray kanko be yaha on say o inni wo mi diisinaki e goɗɗo hay goto ko adima mi diisinotako goɗɗo kadi ɓawo ma kadi abada donc nelaɗo sallallah alih w sallam ɓurnaɗo tagi e fo on en aray joni ɗon ko honno nelaɗo sallallah alih w sallam seedirno e ko wiyete mayde annabi ibrahim alayhi salam mo anduɗen on ɗon allah ƴettimo jaatigi wattahada llahu ibrahima khalila allah suɓike oɗo ini an enen ɗiɗo ko en jaatigi kono ɓay mayde nden arimo malakul mawti on ari fi tamugol wonki makko kin annabi ibrahima landino mo wayni ene allah inni menen ɗiɗo komin jaatigi komin weldiɓɓe ko honno giɗo warirta giɗo muɗum on sayi malakul mawto yottini ngal nelaɗo e allah subhanahu wa ta'ala allah jaabi o inni ene ko honno giɗo ma invitirayma ka maɗa ronka notade invitanu no joni sayi ko men jaatigi min allah mi noddimo haray mo hani argol tawi hande kay ko be o yaha ndo ko ibrahima alayhi salam mo allah mantuno fi muɗum mantore tawata goɗɗo mantitatake sifa mayre abadan o inni inna ibrahima kana umma ibrahima oɗo kanko goto pet o wonno ko hari ko moftere timmude tis wano innirte mofte muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum holli ɗayidaw mo ɓe wiyata on la yurafu lhaqu bi kasrati lfa'ilin gonga on andorta sabu ɗuɗugol gollayɓe ɓen innama yurafu bil adillati shar'iyya gonga on ko andorta ko sabu dalil ko kanko tu wonno wiwɗoɗo la ilaha illallah ala wajhi l ardi on saayi ɗon kono ɓaytey koye hoore gonga o wonno allah darari ko ɗuuɗi kon o daari hande kadi ko wiyete kon qualité on o ƴettari quantité on ko ɗum haray neɗɗo kala gollal ngal gollata ka nder diina vérifie ngal moƴƴa ndara si tawi harahi ngal hawrodiri e bindi si hawrodirari e bindi ko gonglal ngal labawo ko ngal foti wo ko ngal labini ka gite wo ko yi jokkuɓe ngal ɗon ɗuuɗi wo haray hay hunde nafoyta annabi ibrahima ɗo kanko pet wonno ɓe wonano hay ɓe ɗiɗo oɗo kono ɓay mayde nden ari ko ni feƴƴirno ɓe addi kadi e qissaji nene maryam alayhissalam e nder sonnaɓe ɓe allah on tagi ɓen fof ko ɓuri e moƴƴude ko sonnaɓe jowo e nder ɓen ɗon jowo kadi ko ɓuri e moƴƴude ko nene maryam alayhissalam on mo jamɓe kisi e woni e muɗum hay karamakoɓe gono yeddodiri so wonno annabajo e so wonano annabajo tellement que hari o heeɓi daraja towuɗo innu ɓen o wonno annabajo par ce que jibril arno e makko jibril arata wosina e annabajo ko noon ɓeya inni o wonano annabajo fiyon ɗum wahayu arano e makko aray ko ɗon ɓuura e yarede ko kanko ɓuri moƴƴude e sonnaɓe si feƴƴi e makko wiyeteɗon nene asiyatu o asiyatu o ɗo ko fir'auna wonno ko resunomo si feƴƴi on ɗon ara nene khadija ɗum ko sonna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko oɗo ɓe adi resugol tawi nelaɗo no jogui 25 himo jogui 40 duuɓi si feƴƴi e oɗo ara noon nene aisha sonna nelaɗo e nene fatima geɗal maɓɓe on ɗum ko yumma seydna alhasan e alhusain oɗo kadi ɓay yehi ha mayde nden arimo o inni no miɗo faala ya habbolan ha ɓiɗɗo an on isa ara mi wasiyomo no wodi ko mi faala yetademo fi affaire oy an ñamaloy kalifuoy sifa wanwa ɗum ɗo kono ko wonnum allah jaabi e suratu yasin ko la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un si mayde nden ari netto on ukkodiri a wawata innugol acceɗo mbay ko lagine mi iwri ha mi hewtoya lagine sa hewti lagine hiɗa konakiri aynata acce ha mi hewtoya labe ma mamum ma dalaba ma pita ma kindiya ma ka iwruɗa o
ɗum ɗo wata marsude haɗa hande kadi wasiyagol goɗɗo marsata innugal kadi mi hootay kadi mi faala ko ɗon wattire ɗon kadi marsata kadi sina ɗum mo be meɗen si tawi annayno ko hondetuma ma yeyno o yaha o mayiroyno makka ma madina ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki man istata minkum an yamuta fil madina falyafal kala e moɗon heɓuɗo feere maygol madina hara na o wartiɗo o yo maayi ɗon fi on ɗum mi tefanoyeymo yawmal qiyama yo allah arsiki en ɗum ɗon hara na wartago si allah arsikima yehi ɗon waɗoygol umra juuro ɓurnaɗo tagee fongo allah ƴettitima ɗon tawi a waaloto e leydi ka ɓurnaɗo tagee fongo ɓanndu ɓurndu teddude ndun ka belna hikkomo ɗon aboubacar e oumar e ousmani e ka ɓeeɗo wattina hara ko ange ɓeeɗo waalude e leydi wotiri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɓe tefanoyte yawmal qiyama yo allah neminir e battane moƴƴo kono hay ɓeeɗo ɓay mayde nden ari ko ɗon e ɗon wonno ko regilano ko wiyete mayde fii a moƴƴi ko be heɓa ko wiyete kon sakaratul maut ɗeɗɗere mayde si tawi a moƴƴa kadi ko be heɓa ko wiyete kon sakaratul maut ɗeɗɗere mayde on tigi moƴƴi on tigi boni sa nangodiri e mayde nden ko pellete on tigi meeɗay ɗum ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe nangodiri e ɗeɗɗere mayde mo annduɗen on tawata o jogaki bakkato hay e hunde qad ghafara llahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar kono sattuno e maɓɓe haa ɓe maaki allahumma hawwin alayya sakaratul maut allah mi torike man hoynanan ko wiyete ɗeɗɗere mayde ɓe maaki ala inna lil mauti la sakarat pellet yakane mayde ne jogi ko wiyete kon muusendi e sonja e tampere ɗum ɗo ko ɓurnaɗo tagee fo mum woni sattuno e maɓɓe haa yaltugol wonki kin nelaaɗo maako sallallahu alayhi wa sallam subbu alayyal ma hibbe ndiyan e hoore am fii hoynugol seeɗa e riwayaji goo ɓe hibbuno e maɓɓe ɓuri catalle 7 fii yo ɓanndu ndu surtu seeɗa si tawi ɗum ɗo ko alhaali ɓurɗo moƴƴude tagee fo on kon iwgol makko e aduna yaha laakara ko pelletle kanko on so yehi ko direct ka aljanna haray ko honɗum sikkuɗen enen wuuruɓe e ɗe leyɗe e hinle pellet laawol goo ala no hewtiroye ka allah laawol goo ala yaarugol laakara si wona pellet ko hara ko laawol mayde yalla okku e battane moƴƴol ɗo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete mayde wona enen bani adama tun wona malayka tun wona jinna tun ko fof maye malaykaɓe ɓe giɓe jogii sifaji 5 ɗi bani adama siforaɗin ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe resata ɓe yeddata allah allah waɗari ɗin appareji ɗon e maɓɓe wandi appareil hum allah no fixi e bani adama kun ɗon golle makko wo ko fiya ɗano o waɗi gokkun golle makkun ko fiya ñaamu gokkun ko fiya yaru gokkun no ton ko a yedday allah ɓay waɗima insan joni noon ɗiɗo foppo waɗanari malaikaɓe kono malgré ɗum ɗo fof malaikaɓe tigi mayde nden hari tigi on ɓe falakane ɓay allah inni kullu nafsin zaiqatul maut kala wonki ko meeɗay ɗum mayde malaikaɓe innuno alhamdulillah minen na wonkiji men jogi ɓalli maɓɓe ko aji samu nuraniya koye annora malaikaɓe woni ko ɓe taga ɓe weltino wondema hara kamɓe on ɓe yalti e mayayɓe ɓen fii kala le ɓe mara bakkatu hay hunde allah addi aya ɗiɗaɓon o inni kullu man alayha fani kala ko woni ka hoore leydi ko nga kadi awa ko lannay ɗum few ɓe inni kadi alhamdulillah nahnu sukkanu sama minen ka kammu dow ga woni ko ɓen hoɗi joni noon si innama ko wonɓe ka leydi ɓe woni ko lannata minen on men tawaka ɗon haray hande kadi aya tammo on noon aroyi tawi hande kadi yaltinari ɗon hay e goto allah wi hon ɗum kullu shay'in kala hunde haalikun ko halkotoɗum fop natori ɗo waddi kadi fof nakira kullu shay'in haalikun kala hunde ko halkotoɗum o ittiti ɗon honɗum illa wajha sina jaati joomi meɗen ken subhanahu wa ta'ala on ɗon petto woni ko luttata
o neññande malayika ɓe heɓi yaqin pellet ya kamɓe kadi koɓe mayeɓe ari e fillayeji o wiyeteɗo malakul maut o andi ko malakul maut on e mikail e asrafil e jibril ko ɓeɗo nayo woni hoore on patron ɓen ka malayika. Jibril ko addugol wahayo, mikail ko senditugol arsikeji ɗin, asrafil ko wuttugol ngol ka alade, malakul mawti ko herƴugol bani adama e jinna. Joni noon si tawi oɗa yamirama yo wuttu ka aladu o wutti, foppuma yey ha lutta nayo ɓen malaikaɓe ɗon, woɓɓe no indi kadi hamalatul arsh, malaikaɓe jeetato rondiɓe arshi ɓe. Almuhim ɓeeɗa nayo luttuɓe ɓen, malakul mawti on aray ka Allah o waɗa contrandi, ko kanko ɓuri andude le kanko Allah. O inna ko hombo e hombo lutti, o inni hande lutta e hoore leydi ni sina nayo, min Jibril e Mikail e Asrafil. Allah inna malakul mawti on yaw waroya Asrafil wuttunoɗon, o wara on ɗo. O arta kadi o yottintina hande ko hombo e hombo lutti e hoore leydi ni. O inna ko lutti o hande ko min e Jibril e Mikail. Allah inna mo yaw waroya Mikail, Allah o yaha waroya Mikail. O arta kadi o yottintina nelal ngal ko hombo e hombo woni ko lutti. O inni hande ko lutti o ko min o dariɗo yeeso ma ɗo e Jibril. Allah yamiramo yo yaw o waroya Jibril, o yaha o waroya Jibril. Haray noon ka artugol ɗon hande kadi kara han teppeɗen to wirta. O arta o daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala, Allah landomo ko kanko ɓuri andude. O inna hande ko hombo lutti hara ko jogiiɗo wonki hu, ko hombo lutti ko riɓata e hoore leydi ndi. O inna hande hay goto lutta illa al abdu zalilul waqifu bayna yadayk, sina kum maccu kum jaasu kum dari kum yeeso joomi maɗo, yeeso maɗo. Allah inna malakul mawt honɗum muttiya malakul mawt, an kadi maayo, kan kadi o maaya. Si oɗo no maayi hande kadi ko ɗo noon Allah landoto landal ngal wongal ngal ka suratu Ghafir. O inna ene limanil mulkul yawm, ene hande ɗo ko hombo laamu ngu wodani. Karamo koɓe firogoɓe go wi si o landike ngal landal ɗo yo jaabo wonɗo yeeso ɗon on, wo hakkunde mum ƴetta e duuɓi 40 lakara. Allah jaabo hara ala jaabotoɗo, hande ko hombo jogii laamu ngon tigi. Laamiɗo leydi ɓe innayi komi woni lanɗo on, komi woni lanɗo on, komi woni lanɗo on. Nden ñande noon Allah landike limanil mulkul yawm, hande ko hombo laamu wodani. Deƴƴay ɗon hay hunde riɓata, naafere uuma ma otta. Allah jaabo e jaati makko inna lillahi lwahidil qahhar, ko Allah gooto bajjo on seniiɗo, ko on petto woni ko wodani. Ko ɗum wiyete huwal awwalu bilabtida wal akhiru bilantiha, ko kanko woni arano mo maraka fuɗɗi, kanko kadi woni sakkitiɗo kadi mo maraka haaɗi kadi. So jaabike ɗum ɗo haray hande kadi Allahu subhanahu wa ta'ala ka fuɗɗintingol kadi gurdan ɗan ɓayen innino haray ko laabiji ɗiɗi wuurete, en wuurino ka aduna ga fiyo immite ɗon kadi wuuren, ko aduto immitade ɗon hande kadi ko Asrafilu. O immintina oɗo, o yamiramo hande kadi noon yo wuttu ka aladu. So wutti noon hande kadi foppu immore noon haray hande kadi no ɓura moƴƴirede noon hande kadi ko non immorte hande kadi kala immiɗo immoda e golle ko gollunoɗa kon fof ko gurdam ma. On tigi immo kadi hara na hay morahum gara woni e muɗum, on tigi hay ko teddinano kon hara foppo hino arti fokkite honto ka wiyete ɗon haray dangal. Saffaji ɗin fokkite hande kadi ɓayne laɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɗum, nene Aisha ɗum maapinoɓe moƴƴa, ɓe inni nelaɗo men immo ɗon hino worɓe hino rewɓe mo beno ndara oya. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki Aisha, nden ñande fiyake on hino satti no satti hattirde e sattugol goɗɗo mapota ko nden ñande ndarugol ko goɗɗo wirti. li kulli mri'in minhu yawma idhin ko sha'anun yughni, mo be nden ñande no mari fiyake yonayɗo ɗum. hara nden ñande wona ndarugol ko sonnajo wirti ma yo sonnajo ndaru ko duhiɗo wirti. Si fokkitama ɗon noon golleji ɗin
kala ko andunoɗa hiɗa golle ɗa hooreɗa gurnan aduna haray hino ka hoorema ko ɗum si yahoyama ha hewtama ka dargal ka fokkita ɗon ka yahugol so ndaroyi ka kitabul kaba'ir goɗɗo aroyey ɗon ɓe ronka arɗo wo ronka hay yewtugol mo hakke hara ko reedu ndun tawata ko janɗi kon hara yewtugol mo si tuta fen probléme kanko e bakkatuji ma ɓe landano ko fi hombo woni on wo ko ɓe tewtonoɓe pas ñama riba hara hino andi pelleti ko riba nelaɗo sallallah alih w sallam e makuno noon wo si hewtoy ka akhiru zaman womo be ñamoyay riba hay tawi ko nduggu mum ngum pellete hewtoyte yiɗoɗa hara yiɗa sikki tun hara enen en ukkike nder muɗum ɗo fewonɗo hiɗen e muɗum ko nder to woni ko ukka ko sa yahay waɗana hoorema hara ɗa yiɗi ma waɗa hara a yiɗa kono pelleta heɓoray toon gokkun seeɗa yo Allah yaafo e moƴƴinana en ɗo moƴƴinana en kadi ka meɗen joni noon si aroyama darama ka dargal darete ɗon noon ka dara ɗon ko ɗon noon nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki e hadis fiimo be yo tinno ittugol sadaka tentini e ndu lewru suuma e ndu wonɗen ɗo ɓe maaki hon ɗum ɓe inni kullu mri'in riwaya goɓe adi wo kullu abdin wo tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuɓuda bayna al ibad wo kala jiyangel kala neɗɗanke ko yeru ɗowdi sadaka makko on o wonoyta yawma alqiyama ha tuma gayna ñaweede hakkunde jiyaɓe ɓen sadaka ma on no ɗuɗirnowo ko noon ɗowdi ndin ndi ɗuɗiri no janɗiri no fanɗirnowo kadi ko non woni kono fanɗiri joni noon si darama ɗon hara nangue ngen hino yowta adda ha fewdo salaji meɗen yeru embere sogonal tawi ala kadi ka on tigui ɗuwo ɗon kadi haray ko hoore on soñja ɗon ko lette kono ko soñja ɗo wo ko soñja ɗon no woodi façon ji yimɓe jeeɗi ɗo ɓe Allah inni ɓeɗo mi ɗowdinoyey ɓe neññande kamɓe ɓe andata neññande ko wiyete kon sattede dargal yimɓe jeeɗi ɗo ɓe andoyta soñja neññande ɓe sikki mo ɓeno hani andugol ɓeɗo fiya eto taweɗa e maɓɓe si hiɗa e maɓɓe etoɗa honɗum duumoɗa ɗon hara yaltare si tawi ko sifa goto joguiɗa etoɗa heɓa ɗiɗaɓum kon siko ɗiɗi joguiɗa hetoɗa tati on siko tati heɓoɗa nayyi siko nayyi etoɗa wona jowi siko jowi yaha ka jeego siko jeego inna mi timminay ɗi sifaji jeɗɗo few ɓen no tawa e maɓɓe ɓen ɗowdinoyteɓe nden ñande rajulun wo gorko ma sonnajo zakara llahu khaliyan fa fadat ayna o jooɗi o janti inde Allah o anditi fi lakara o anditi fi gabru o anditi fi Allah ha gite makko ɗe yanti gonɗi ha o wulli hara ko fi Allah qur'ana jange wulla waaje wulla hara ko fi Allah woni ko wullirma kala yitere wullude fi Allah Allah harminanene natoygol yiite jahannama yo Allah newnagen no tawa e ɓen kadi honɗum wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfagat yaminu goɗɗo o itta sadaka o okka goɗɗo hara jungo makko nanugon andari ko ñamogon okkitiri oɗo kadi o tawete ɗowdinoyteɓe nden ñande foti ko gorko foti ko suddiɗo no tawa e maɓɓe kadi ɗowdinoyteɓe ɓe nden ñande kadi hombo kadi wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid e gorko tawayɗo ɓernde makko nden fopp no yowi fi tottoygol farillaji ɗin kadi ka juulirde oɗo kadi no tawa e maɓɓe no tawa e maɓɓe kadi rajulani tahabba fillah e yimɓe ɗiɗo yindirɓe fi Allah har na fiɗen iwri région goto ma e leydi wotiri ma fiɗen wowla haala wota yiɗira goɗɗo fi Allah ɓayhimo yiɗi Allah hara ko ɗum ɗon son fotti ko fi Allah yewta ton son seedi kadi ko fi Allah woni ko yewtoto son noddiniri kadi ko fi Allah woni ko yewtoto oɗo kadi heɓoyey ɗum ɗo kadi no tawa e maɓɓe kadi wa rajulun nasha'a fi ibadatillah gorko paykun suka hara ko mawnukun e nder dewal Allah on tigi heɓa ko encadre mo moƴƴa moƴƴa jogandema ka tosokumma yagal hara koye ndur ɗum ɗo woni ko mawnuɗa ha nawyuɗa Allah kadi ƴettitama e hoore muɗum kadi sifa seydna aliya en jibinaɓe mawni hara ka nder suudu nelaɗo ko ɗo woni ko ne'oto janɗa ɗon mawna ɗon ardo ɗon ha kadi ƴettite kadi hara ko yanɗo shahidi kadi
ko sifa ɓeeɗo, sifa alhasan en, sifa alhusayni en, sifa zoubayri en bunil awam, sifa abdourahman bun awfi en, sifa wonwa ɓeeɗo, sifa abdullah ibne masudi en. ɓeeɗo fof ko sukaɓe wonno. si ɗum ɗon feƴƴi ɓeeɗo jeeɗiɗoɓe ko ɗo woni ko ɓe waɗoyte yewmal qiyama. yo Allah waɗu en e maɓɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe, kala ko wi'ete mayde yoni waaju. si a wondi e mawɗo ma jibinɗo ma, o yehi ha a janɗi e juuɗe o, yehi ha ñande goo o accima, tawi ko be ƴetta ngay ka jasa, ƴetta o ombitamo nder ton har hay hunde a wata wadde, o ɗum noon haray yoni waaju. enen ɗole fof kakami woni e wowlde ɗo, ko simi gayni ɗo, goto e meɗen mara garanti ɗo joni futoro tawete suumay ɗo a huntoto, on garanti ala. micro no wawi yande ɗo joni hara ko fure hippitoto, ɗa wawi yalde ɗo joni feggo escalier ji ɗo yana ɗon, nde ɓe ɓante hara pellet lenni. joni noon ɓay hiɗa mari koɗo arayɗo a andande o arata, hiɗa hani heblade hara o juharima. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah hokku en timmode labade. ko wiyete mayde, ko yewɗen fi mayde wo wawata lannude. mi sakkitora honɗum gimi ka yiwmo o wi la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati qabla al mawti yabniha. goto e meɗen mara galle ɗe hoɗoyta laakara si o maayi, sina ɗen galle ɗe o darnanno hoore makko ko adi o mayde. ni buyno ɗo sino yaade lagine ka meɗen hara no wodi galle ka naatoya. joni noon ko ya eto kay darnaɗo galle, hara ñande surroɓe ɓen arti hino wodi galle ka naatoya. sina ɗum haray mo ƴari. neɗɗo fo no neɗɗo no mari galleji ɗiɗi laakara, galle ɗen ka aljanna e galle ɗen ka yiite. kala galle ɗe gollanɗa ko ɗen ɗon natoyta e muɗum. yo Allah taw hara ko galle aljanna ɗen wonɗen e gollande. wa akhiran mi turki rabbul ibadi on wawɗo mo ronkata, on taguɗo kammuli jeɗɗi fawidiri, o waɗi tugale ɗe en renta, o weƴƴiti leyɗele jeɗɗi ɗe hino yiilade en ala andude ɗum. mi tororiɓo oɗo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fop, yo Allah okko en fof meɗen battane moƴƴo. en toriki rabbul ibadu on hiɗen e nde ñalande kadi, ñalande ɓurde moƴƴude e ñalɗi fof, ñalande jumare ɗiɗaɓere e nder lewru sumaye, tawata ɓaawo alansara kaɓe inni kadi du'a hara hino jaabo. kala wonduɗo e meɗen e ande, yo Allah ittanmo ande makko nde. mi toriki rabbul ibadi sabu teddugol nde ñalande ɗo ka du'a jaaboto mawɓe men fatiɓe fop, yo Allah naɓɓe ka firdawsil a'la. enen kande mayde nden no nanga en, yone nangu en hara ko sakkitoto ɗe wolde ko la ilaha illa Allah. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. ha ɗo tigi tigi on ko kañum ni mi tori subhanahu wa ta'ala wahidul ahadu samadu. ya Allah hokko ustad abdallah moƴƴere darsu ko ɓe waɗanen ɗo ko, o kafida enen kadi heɗitiɓe ɓen fof moƴƴere nde, nde tawno subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko nden takkodirta. ya Allah tawno e moƴƴere makko nden, o munna e moƴƴere makko nden, o ƴettita e hoore moƴƴere makko nden. ɓe yewti ɗo yewtereji taaliji hato jinaɗo wata yejjutu ɗum ɗo. hande ko lande o ɗiɗi ma tati ɓe inni emi ƴettuto ɗo. ɓe yewti ɗo yewtere tawno hara jonde nde no juuti en yewtere ɗum harma hara bandira men ɓe no tawa on mi faala andintinde ɗon. ɓe yewti yewtere nden zakar gorko, zakar Allah, ko ɗum woni rajulu gorko zakar Allah, yani miijitiɗo fi Allah haaliyanko weddiɗo fafadata ayna, gonɗi makko ɗi yuppi o wulli. ko honɗum mi faala yewtude ɗon ko fewndo ɗo télé makko ne te on série. si tawi noon woni gite ɗen on wulluɗo, Allah subhanahu wa ta'ala dandimo inchallahu, gite ɗen inna ka dandimo, oɗon yiite o naata aljanna. wulluɗo noon fi konti koyɗa kon série anelaɗo inni toɓɓe ɗiɗi woɗen ɗon sintata, ɗon ɗen gita ɗon naata, oɗoni yiite. neɗɗanke aynuɗo ka keeri, ka hududu keeri, tawata o barmina ton ƴiƴan ɗan sinti, ma on wulluɗo hara sabu kulol Allah ɗin gonɗi ɗon sinti.
o natata yiite contraire muɗum si tawi noon goɗɗo wulli noon fi goɗɗum go piiji aduna ka yimɓe tata yewtureji ɗi moƴƴa aɗa andi koyete kon série haray no hulɓini mi lannitina konngole ɗiɗi subhanahu wa taala ko yetti en ɗo kon ko ɓe yetti en ɗo kon immode subhanahu wa taala ko wi ka saria ko fi honnun noon o waaju ɗo koyo batti ko fi honnun noon o waaju ɗo ko fi wata laawa en ko ene tawi kon laawagol goɗɗo ko sifa hannde ni ka weeti ɗo pellatti yiddota ko hannde kadi subhanahu wa taala yetti ka qur'ani kama bada'atum ta'uduna wana fuɗɗora ɗon noon ko noon hootirto wala kadi ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra no fuɗɗor aron ɗon kadi on ari men kon weddiɓe ana yaar ɗon noon kon weddiɓe haray ɗum ɗo ko wawatan yeyatade ko wawatan hollude ko wawatan andintinde ko en eɓɓiɗo ɗo laawate Allah dandu en laawora golɗen yo Allah subhanahu wa taala waɗu ka yurmede makko tawna en e naata ɓe aljanna ɓen yo Allah arsuke moɓugol ɓeygure harande rewe Allah Allah dandu en moɓugol ɓeygure harande rewata Allah yo Allah hawrude koyɗo yarli kon haray Oustaz Abdallah haray on weltanama to addu wala tufsa yo Allah yoɓ ko ɓuuri moƴƴude en joddi o juutina balɗe ɗen wondude ɗi kalimaji wonduɗi moƴƴuɗi mbiɗo suti message ji no arde ɗo kadi moƴƴa ɗum ɗo fof ko faddu minallah siɗon mari ɗo lande o ɗiɗi ma ɗum tati ma ɗum haara tawi yoni ɗo woyon addu ɓe jabano en ɗo ɓe signalilan yewtere nden ko woyi ko ha 19 heures kono ɓa haɗi yewtere nden no weeli mi tawi mi susata taƴude yewtere nden fewn ɗo ɓa no weeli joni noon haɗa ko ɗo won e darade fiiɗum ɗon on so tawi woni lande no woodi ɗiɗi tati Oustaz Abdallah inchallah haray ɓe ɗo en wayriɓe yiide ɗo ma hara min mi wayriɓe yiide ɗo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal